Assalamu alaikum, жылқы сүйүүчүлөр. Şu Абаканда биелерге келдик, өтө чоң табынга. Дилмурат Хажике дагы айтып аткан Айдарский деген акенин табыны şu бир акелер алган эле Тажикстандан. Ошолардын табынына келип, 3 та өтө күчтүү кулунду тамдап алдык. Пулдары дагы өтө сонун болду. Чалып байлансаңар болот. Анын ичинен бир эко сатылат, бирөөнү өзүм алып калдым. Энелери дагы чоң видеону көрүп лайктан басып, бул Абаканда дөнөген анча жанагысы бар. Мэйнети бар. Ушунча биелерди, айгырларды, таза айгырларды şu орустарга үйрөтүп, но айгырды кой, сенин бээң полтияж экен, Орловский айгыр кой. Полтияж биелерге Орловский аттарды коюп, анча өзгөртүштүргөн şu табын болот. Көбүнө орустарга аракет кылган видеолорду калтырабыз. Чалып, лайктан басып, комментариядан жазып коюңар. Өтө күчтүү чоң биелерди тарттым. Бу жерде ургачы сатылбайт, только эркектерин тарттык. Чалып байлансаңар болот. Мынакей азыр экинчи табын айдап келип атат. Бу жерде şu Абаканда Айдар деген акенин табыны. Бир тажик акелер алган муну. Şu Абаканда эң көп мэйнет кылган şu Айдар деген аке болгон. Дөнөк деген Аксыдан. Ошолар мындай айгырды, биелерди тамдап, өзү ачып коюп койгон биелер шулар болот. Бардыгычы машалла деп коюңар. Бу жерде өтө күчтүү кулундар бар экен. Азыр көрсөтөм, атасы бу жерде жүргөн айгырдын бою 1,85. Мынакей биелерди карагыла, кулундарды. Бу жерде өтө күчтүү кулундар бар экен. Мен кечеги көрүп кеткем, азыр кирип көрсөтөм табынды. Машалла деп коюңар. Лайктан басып, тайдын күчтүүнү алам дегендер мынакей чала бересиңер. Ар бирин бирден тартам. Мынакей көк биелерди карагыла. Буну Айдар байкебиз өзү бие кылам деп тамдап алган биелер. Мынакей айгыры 1,85 деген айгыр мынакей. Машалла, чоңдугун карагыла. Аркан фейк тутак. Шунун балдарын тартабыз азыр. Кулундардын жиндилери бар. Мынакей табын. Бу жерде өтө сонун кулундар бар. Көк биелерди карагыла, чоңдуктан. Бу жерде тамдалган Абаканда өзүнө тамдап алган биелери да булар. Көк биелерди карагыла, машалла деп коюңар. Бу жерде где-то bir 200 baştay var. Maşallah, kara biyelerdi karagılar. Çoğundukların. Kulunlarını tartıp görsötөм. Güröң biyeni karagılar. Naklet'te gel atkan. Toru biyeler, öte sonlu. Jerde biyelerdi karagılar. Kulunlardı karagılar. Enezinde bu çoğun bitken. Maşallah. Girip video kılabыз. Like'tan basıp, kommentardan жазып koysunlar. Nukaran biyerini karagıla. Yettik. Porsche biyelerde canlı tatlı. Balazı pazno çok eken. Erkek eken balazı. Bu da kaladı. Bunu jaskam alap keteriz. Kara biyelerde karagıla. Evet canlılar. Maşallah. Biyenin kuş tüyleri bular. Öte sonun. Biyelerdi karagıla. Noyam erkek kulun eкен. Kara kaşka. Karbonosi. Çoğun kulunlar bular. Şu toru biyenin balazı oşuydu. Kulun zorları. Biyelerdi karagıla. Baytal eken canlar. Kara biyenin balazı erkek eken, pasno çok жаңы tuğuldur. Kök biyelerdi karagıla. At da bular, at. Bular da öte tamdap Aydar akemiz özüne
бие кылган алган эле. Эми жашоо ушундай экен да. Биелерди карагыла. Биени карагыла. Биеде кыскасы терилген биелер. Күчтүү тай дегендерге чалып байланыша бересиңер. Мынакей чалып биелерди. Жанбар. %75, %80 biyeler. Kök biyelerdi karagıla. Kulunu karagıla. Canvar bu jaskama ketet kuda kaldı. Egezmen süleşiyoruz hazır. Sazım bu ake Aydar ekenin biyelerini alıp şöyle abakanlar durat. Özü Tajikistan'dan buratanlar. 2-3 tay berdi. Biri mağa padak alıp berdi. Hazır videolarında görsötöz. Attın boyunu hem aytpong. 85. Attın boyu 1.85 eken. Abi özümden videoda tartmamız. Like'tan bazı mınaki. Ana biyeler buna biyeler. Biyeler mınaki. Öte son. Ne? Like'tan bazı. Komentarda yazıp. Abakan en güçlü kabın şu. Razı olun ha. 3 ta kulun var. Razı olun. Mınaki birden 3 kulunu tamdap aldık. Buna aygırı 1.85 eken. Uzunluklarını karap bozunlar. Maşallah. Bakın o beylerdi karagıla. Birden 3 tayı tamdap aldık. Aydarski şu abakanda Memmin degen beylerdi özünü tamdap alıp bey kılgan aldı ele. Hem жашоо ушундай экен. Кайтып болуп кеткен. Аксыдан Айдар деген адамды Ютадан көрүп угуп аткан болчу экен. Ошолордун табыны. Бу жерден 3 та тай тамдап алдык. Лидер тайларды. Азыр көрсөтөт өтөм. Мына бийин баласынан. Бийин чоңдугун карагыла. О, нарагына. Ар бирин тарттык видеого. Чалсаңар мен көрсөтүп коем. Машалла, şu kulunu aldık. Akçanlıklar uzun kulun gel. Şu kulunu deyam aldık. Koçkortun şu garbonosi. Öte çoğun kulunlar. Kara kaşkar. Üçüncü kulun şu. Bunu özüm aldım. Like'tan bazı bir maşallah depo olaç. Çoğun attın boyu 1.85 attın kulunlarını aldık. Çalıp байланышсаңар болот. Машалла деп коюңар. Тайлардын күчтүүнү алдык.